بسم الله الرحمن الرحيم En şefkatlik, en mihriban Allah'ın ismiyle başlayayım. ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين Elif, Lam, Ra. Bu kitapның, Roşen Kur'an'ın ayetleridir. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين Kafirlar kıyametning dehşetini köygende, dünyadaki çağımızda Müslüman boğan bolsaqçu dep arman kılıdı. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ulanı yani kuffarlarını meyliga koyuvet. Yep içip oynap külüp yürüsün. Ula behude arzular bilen boluversin. Ula uzak kalmay öz kılmışlarının yamanlıkını bilidi. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم Biz kandak bir şehirni halak kılmaylı, fakat onun halak buluduğun muayyen vakti buludu. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون Her kandak ümmetinin ecili yani halak buluduğun vakti ilgiri sürülmeydi, hem keçiktirilmeydi. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون Ula eytti. Ey Kur'an nazil kılıngan Adem, sen hakikaten mecnun sen. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين Eğer sen men Resulullah diyen sözünde rastçıladın bolsan, peygamberlikinge guvahlık berdiğan periştilerini aldığımızga ilip gelsen ço. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين Periştilerini fakat hak asası da yani azap nazil kılışımız mukarrer boğan çağdıla düşürümüz. Bu çağda ulağa mühlet verilmeydi. Yani ulağının azabı keçiktirilmeydi. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون Kur'an'ni hakikaten biz nazil kıldık ve çokum onu qoğdayımız. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين Şübhisiz ki senden ilgiriki her kaysi taiplerge nurgun peygamberlerini evettik. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون Ula özlerge peygamber kesila onu meskır kılıştı. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين Şundak meskır kılışını biz günahkarlarının dillırgı salımız. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين Ula Kur'an'a iman etmaydı. Bu burundan adet bulup kalgan iş. Yani burundan tartıp peygamberlerini inkar kılgan kavimlerini Allah'ın halak kılışı adet bulup kelivatkan iş. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون Biz ulağa asmandan bir işik içip bergen, ula onundan asmanga örlep, alemi ervahni periştilerini köygen takdirdi mu? لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون Ula çokum gözlerimiz bağlanıp kaldı.
belkim sehrlengen kavim bulup kalsak gerek deyişidir. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ Biz asmanda buruclarını yarattık ve küzetkiçiler için asmanını yıldızlar bilen bezidik. وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ Asmanını her bir qoğlandı şeytandan qoğduduk. إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ Lekin asman xabarlarga o'g'irliqcha quloq solmoqchi bo'lgan shaytonni ro'shan aqar yulduz qo'g'lab yedidi, ya'ni halok qildi. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ Yeryüzünü yeyip keng qildik. Uningga tog'larni o'rnatdik. Yeryüzüde her xil tekşi ölçemlik ösümliklerini östürdük. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ Yeryüzüde sizler üçün ve sizler rızkını berelmeydiğen, yani xadimlar ve hayvanlar üçün turmuş lazimetliklerini yarattık. Ulanın yemek içmeklerini sizler emas, biz yaratımız. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ Qandaq nasib olmasın, onun hazinesi, yani hazinenin açqıcı bizning dergahimizdedir. Biz onu fakat ma'lum miqdordala tushiramiz. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ Biz yağmurunu haydaydigan şamallarını evettik. Biz bulutdan yağmur yağdırıp sizlarni sug'ardik. Sizlar hergiz onu saqlashga qodir emassizlar. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ Biz hemmini terildirimiz, hemmini öldürümüz ve hemmige varislik qilamiz. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ Biz sizlardan ilgari o'tganlarni haqiqatan bilamiz ve keyin keladiganlarni haqiqatan bilamiz. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ Rabbin haqiqatan hesap ilish ve cazalash uchun ularni yig'idi. Allah haqiqatan hikmet bilan ish qilg'uchidir, hammani bilguchidir. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ Şek şübhisiz ki biz insanni, yani Adem aleyhisselamni qari laydın yasilib şekilga kirgizilgan, çekse jiringlaydigan quruq laydın yaratdik. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ Cinlarni, yani şeytanlar ve ulanın başlığı iblisni ilgiri tütünsiz ot yalqinidan yaratgan edik. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ Rabbin öz vaqtida farishtalarga aytdi: "Men haqiqatan qarilaydin yasilib shakilga kirgizilgan, cheksiz jiringlaydigan quruq laydin insonni, ya'ni Adem aleyhisselamni yarataman."
فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. Men onu toluq yaratkan, yani onu yaratıp suretki kirgizip azaları toluq ve mükemmel insan haletiga keltirgen ve onunğa can kirgizgen çağımda sizler onunğa secde kılınlar. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. Periştilerinin birimi ayrılıp kalmay emmisi secde kıldı. إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. Fakat iblisla secde kılıştan baş tarttı. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. Allah, ey iblis, sen nemiş secde kılmaysan dedi. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. İblis, qarılaydın yasap şekilge kirgizip, çeksi jiranglaydigan quruq laydın yaratılgan insan mening secde qilishimga loyiq emas dedi. قال فاخرج منها فإنك رجيم. Allah aytdi. Sen cennetin yo'qol. Haqiqatan qo'g'landi bo'lding. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. Sana kıyamet günügiçe hakikaten lanet bolsun. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. İblis, Rabbim bana halayıkla tirildirildiğin gün, yani kıyamet günügiçe mühlet bergin. Meni hayat kaldırgan dedi. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. Allah, sana hakikaten malum vaktçe mühlet verildi dedi. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. İblis etti. Rabbim, sen beni gumrah kıyganlıkın üçün yeryüzüde Adem ballarına günahlarını elbette çıraylık göstümen. Ulanın hemmesini elbette azdırmen. إلا عبادك منهم المخلصين. Uladın fakat tallangan bendilerinle bunundan müstesna, yani ulanı azdıralmaymen. قال هذا صراط علي مستقيم. Allah etti. Bu men saklaşkı tegişlik doğru yoldur. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. Mening bendillerimge, yani ulanı azdırışka senin küçün yetmeydi. Fakat gumrahladın sana ergeçkenlergile senin küçün yetidi. وإن جهنم لموعدهم أجمعين. Şüphesiz ki devzak ulanın, yani iblis ve onun tevelerinin hemmesine vədi kılıngan caydır. لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. Cehennemnin 7 dervazası bulup, ulanın her birinden kirdiğen muayyen bir bölük adem var. إن المتقين في جنات وعيون. Takvadarlar hakikaten ahirette yap-yeşil bağ bostanlardan su, hasel ve mey iqib turdigan bulaqlardan bahriman boludu.
ادخلوها بسلام آمنين. Ulağa cennetke aman esen tinç kiringlar deyildi. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. Ulanın dillerideki düşmanlikni çıkarıp taşlaymiz. Ula özara qerindaş bo'lgan holda taxtlar ustida bir-biriga qarishib o'ltirdi. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. Cennette ulağa çarçaş bo'lmaydi. Ula cennetin chiqirib etilmaydi. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Mening mu'min bandalarimga xabar qilgin ki, men eng mag'firat qilguvchiman, eng rahim qilguvchiman. وأن عذابي هو العذاب الأليم. Mening azabim qattiqdir. ونبئهم عن ضيف إبراهيم. Ulağa İbrahimning mehmonlari haqida xabar bergin. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. Öz vaqtida farishtalar İbrahimning yeniga kirib salom berdi. İbrahim, biz haqiqatan sizlardan qo'rqyapmiz dedi. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. Ula, qo'rqmag'in, biz Rabbingning elchilarimiz. Haqiqatan sana o'sib cho'ng bo'g'inida nihoyat bilimlik bo'ladigan bir o'g'il, ya'ni Ishoq bilan xo'sh xabar beramiz dedi. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون. İbrahim, men qiyrigan tursam, Mana balı bilen hoş xabar berdinglarmi? Mana nima bilen hoş xabar beryapsizlar dedi. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. Ula, biz sana rast hoş xabar berdik. Naumid bo'lmag'in dedi. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. İbrahim, Rabbinin rahmetinden gumrahlardan başka kim mi naumid bo'lar dedi. قال فما خطبكم أيها المرسلون. İbrahim, ey elçiler, nimiş bilen keldinglar dedi. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. Ula aytdi. Biz hakikaten günahkar bir kavmge, yani şularni cezalash uchun avatildik. إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين. Fakat Lut'ning təvələrilər bunundan müstəsna. Biz ula, yani Lut'ning təvələri və onun ailəsidikilərinin həmmisini azabdan çoxum qutuldurmiz. إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. Fakat Lut'ning xotinila bunundan müstəsna. Biz onun çoxum başqalar bilan billa azoblanadiganligini oldin bekitdik. فلما جاء آل لوط المرسلون. Elçiler Lut'ning ailesi kelgan chaqda
قال إنكم قوم منكرون Lut, sizler hakikaten natunuş adamlar dedi. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون Ula etti. Undaq emas. Biz Allah'ın elçilerimiz. Biz senin aldığına ula yani senin kavmin şekilleniyatkan azapını ilip geldik. وأتيناك بالحق وإنا لصادقون Biz sana hakikatini ilip geldik. Biz elbette sözümüzde rastçılmız. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون Keçinin ahırda ailendekilerini ilip yolga çıkkın. Özün ulanın akısı mangın. Siledin hiçbir adam arkısı karımısın. Sile buyurulgan yerge yetkice algı karap menevirinla. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين Seherde bula yani Lut'un kavminin yırtızi kurutuludu. Yani teltüks halak kılındı diyen hükümni Lut'a vahiy kıldık. وجاء أهل المدينة يستبشرون Sadom şehrinin ahalisi yani Lut'un kavmi hoşal buluşup yetip gelişti. قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون Lut etti. Bula mening mehminim. Ulağı çekilip koyup ulanın aldıda meni rasva kılmangla. واتقوا الله ولا تخزون Allah'tan korkunla. Mehminimni harlaş arqılık meni harlamangla. قالوا أولم ننهك عن العالمين Ula biz seni kelgen musafirlarını himaye kılıştın tosmağan mıdık dedi. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين Lut bula menin kızlarım yani kavmimnin kızlarıdır. Eğer qadai şehvet kılmakçı bolsangla ulanı nikahlap elingla dedi. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Senin hayatın bilen kasem ki ula elbette gumraklıklarda tınırkap yürüşüdür. فأخذتهم الصيحة مشرقين Gün çıkar vaxtıda ulağa qattiq çuqan yüzlendi. فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل Biz o şehrini astın üstün kılıvettik, yani kömtürüvettik ve ulanın üstüge yağmurdek sapal taş yağdırdık. إن في ذلك لآيات للمتوسمين Onun da yani ulağı nazil boğan azapta küzetkiçiler üçün hakikaten nurgun ibretler var. وإنها لبسبيل مقيم O şehir Kureyşle Şam'a bardığan yol üstüde hakikaten heylimu mevcut durmakta. إن في ذلك لآية للمؤمنين Bunun da müminler üçün hakikaten ibret var. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين Eykelikler şüphesiz ki zalim idi.
yani küfrüde haddinden aşkanlar idi. فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. Şuayb'nin peygamberlikini inkar kıyganlıkları için ularını halak kıldık. Ula yani bu iki şehirinin her ikilisi şüphesiz ki aşkara yol üstüdür. Ey Mekke ahalisi, uladın ibret anmamsıla? وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ. Hicrilikler hakikaten peygamberlerini inkar kıldı. Yani ulanın Salih aleyhisselamını inkar kıyganlığı başka peygamberlerini mu inkar kıyganlıqıdır. وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. Ulağa mücizlerimizni keltirdik. Yani taştın çişi töge çıkırıştek kudretimizge dalalet kıldığan mücizlerini ulağa kösettik. Ula buladın yani mücizlerden yüz ördü. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ. Ula azaptın emin boğan halda tağlarını teşip, bu bizni Allah'ın azabıdan saklaydı dep öy salattı. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ. Lekin qattiq çuğqan seherdila ulanı halak kıldı. فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Ulanın kılgan emgekleri özlerine esqatmadı. Yani ulanın sağan binaları ulanı Allah'ın azabından saklap kalalmadı. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ. Biz asmanlarını, ziminni ve uladaki neslerini fakat hak asasıdırla yarattık. Kıyametinin buluşu çokumdur. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, nadanla bilen tang bolmagın, ulağa çıraylık muamelede boğun. İnne rabbeke huvel hallâkul alim. Rabbin hakikaten hemmini yaratkışıdır. Bendilerinin ahvalini bilip turgucudur. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Namazda tekrarlanıp durduğun 7 ayetni yani Sure Fatihani ve Uluq Kur'an'ni hakikaten sana ata kıldık. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. Bazı kafirlarning biz bahriman qilgan narsalarga ko'z salmagan. Ulağa yani ularning iymon etmaganligiga qayg'urmagan. Mu'minlarga kamtar bo'lgan. وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ. Men hakikaten sizlarni Allohning azobining nozil bo'lishidan oshkora ogohlantirguchiman degin. كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ. Parçılıvetkichilarga yani Yahudilar ve Nasaralarga Tevrat bilen İncilni nazil qilgandek sana Sure Fatiha bilen Uluq Kur'an'ni nazil qildik. الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ. Ula yani Yahudilar ve Nasaralar Kur'an'ni parça qilivetdi. Yani Kur'an'ning bazı yeriga iman etip
ba'zisini inkor qildi. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. Rabbingning nomi bilan qasamki, ular, ya'ni xaloyiqning hammasining bu dunyoda qilgan ishlarini cho'qim so'raymiz. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. Sana buyurulganni, ya'ni Rabbingning amrini oshkora o'ttirga qo'ygan. Mushriklarga, ya'ni ularning masxirlariga parvo qilmagan. إنا كفيناك المستهزئين. Seni masxir qilg'uvchilarga biz cho'qim tetiymiz. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. Ular boshqa ma'budlarni Allohga shirik qiladi. Ular uzoq qolmay ishning oqibatini biladi. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. Biz ularning so'zlaridan yuragingning siqilayotganligini obdan bilamiz. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. Rabbinga hamd va tasbih aytqin. Ham sajda qilg'uvchilardan bo'lgan. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. Sen özünge ölüm kelgenge, yani ajiling yetgenge qadar Rabbinga ibodat qilgan.